Kajanta Hills Autonomous District Council hakasngi ba arjong katayo kala herban Khydep yakayo V-Mart kabadon halat Thadlaboh Jowai namar ka jingsham ba kani kayo kadai kabala play klem dayo jingbet naka council. Yakane kayo V-Mart lalet ban Khydep daki officer jong katanat taxation jong ka JHADC halo ka jingbetha jong ka council kabasham ba kani ka mall kalapan ken yiki an ki kandon jong ka council ban play yakayo klem dayo jingbet. Kakong enek shila kabadai ka officer jong ka JHADC habaya kren bat kilat pathai kubor kala thu bakajing Khang yakani kayo kadai namar kitrai kayo kila play yaka klem dayo yaka no objection certificate na ka JHADC kabadai ban seru yaka by NOC hadu alak tengka hakashisnem kani kajing Khang Khyrdep kensan yakani kayo galakta jur yaka kam ki jam jong ki ar phulai ngut ki samla ki batrai hakani kayo ki bala hab ban chu shong klem kam menta TUP man do sedang lo demot de wai kita klem optin ya ga permission ng district council jong yang te nong rin ni ha wa hadien wa de ila iti man pensnya iti man chapang kan jing am kam hu yo di permission ke NOC de la isi port kan re ti mem comply ni kemudian ga isi ga opda mulai tim comply ki teman jauh close naik kasa ketika kalau ingin comply ki tadi sini dah close dah kan kamte ye ni bah hari ni sini teman dia pergi jat mau kijing man kai paten sini cha ni kasih jantiang i pok jantiang ni lagi bon gini gimat ke jiskan MH gitu gimat ki wa man siap tho ye jing MK mu yo ki ya ka permission naga district council yang hak tak ke competent authority bapak itu tempat MH ki the one mana personal ki tempat comply ki dan lagi rei em chok man ki dau wan chok let teman em kam ka apil man nei benta wo khnang yo udam em ke jing right mani te ki ka hak yang ke district council teman kerpa ki la man wa uli ki te betul em kam ubyo ki kot kisla ki NOC ni ki permission ni trading license kita tak man uyok kita ke district council.